Ami konda kone an lok makian matika kare kumberi ki Kampala lok me Emyooga okeluia RCC me Kampala me Aminah Lukanga te wachini dana makime ige chena me Emyooga mapekitika nano adukine mirgun nano ni gikarti kamaleng pat pangi kakime punishment ki joma chena makipoko ige me Emyooga kache po tin chena ne po nyako nyige pangi gena kitim eno kumberi me Aminah Lukanga RCC tika wachini mirki nane ko chena make miyo ki dano ne tikanan dano mirgun nenni chena Emyooga unyako nyige dano kako kerni ke minigi chene magi pe ka dwoko chene ene pepe ko pagamente gamente o minu chene wunu cham chene eni korbet pe dirika o dok ka penyune ngataromo minu chene ene obedo pe ento pat Amerika panati ko lodo ane wa boka Emyooga wipo ni kigena ki miyo ki dana karma covid furo biena dana magi wegi salon wegi boda dana magi ti informal sector me teach ene mano chana me iti leja ni eno mapi abe Emyooga nyako nyige no daka chako kata ki jemo kana ayup mo kana kiana wabe kana na NPDM ki ngongo very way pekinero ko teach pa Emyooga so kumbe no kitika pol very way kiti firefighting 2-3 years after we doc no kawaj oh chena ma mini ko aratikwe and yet dana me Emyooga ka baby kuno chena me PDM I think the same groups of people must have gotten like 3 gonna pay installments yup me dul me chena yup me Emyooga ki PDM ki youth livelihood fund cho wa biro kala chena yes youth livelihood fund volume e mo agiti stal mone guno ma foti kenyo idiar kenyo ni Emyooga donyo almost with the same concept chok you acel minene tega lwenye kumcha kumbeti mo ati loke maki karo ki PDM widano willo ni Emyooga ki youth livelihood fund tie kumbeti mo ati loke ema youth livelihood fund kita ke miyo kwede kita ke gamo kwede kita ke dwako kwede weng ti chalo Emyooga gen ki PDM ento kumbedi an ki ien wangeyo nga loke kum youth livelihood fund olingo inde ko ne mo me cha mo nyeni chene mi youth livelihood fund ko nya ko nyige ki chama weng ko arbe pe donc di cha ko punishing dana makimi an tam ni non ki cha ko re mi ko yelo da ka ki ka ki program mo ne ba pat ko ki nen ko ni teach morning ki team assessment ki team evaluation before ki ka ki yup mo kana ina no PM committee determinant pa circles kene ana kwa groups make karte kwa ni ema ke kane ya kono committee jomo chama chana ni machana ke peni boda sako taxi driver sako washing bay sako kono magiti Kampala chana ngo chama wang what are the probability ni jo group acheli bena guno chana PDM it's very high kete wani kwa ni PM gena sako acheli dange wachina hati wano sako wa logo nyewa kero kuma eni kera makke bi chako kwetu ko Emyooga ke bi no chiana mo ruin bot dano ma bena pigi bo no duanta of course eno we wachi chana Uganda pe charma bo joma gi chako ni luara ka kin gi kenyu ma walo kin gang do ngeyo kata mer gi cham ko yo lokin kan wang do ya pe pa ka anati member pa sako mo pa emani dira ana wer pa emani o era fura tikiti ana kuno achera chako sako ma mega nani je kabera mai do ki ti in ki ngo ga la kolum ki te ko ne pa cho ku ja cho ni kabera rio mendo ngo chana me PDM atamni ani sincerity ada padang tika do nok o wero nen chalo gamente bi o kamo kwera ko nyadano ana mero wachi kiliwa don lo mena pe ya chulni ema don lo ya chuli kiro kan lo tela kok ni ki masterminding amer wachi ni rombe logopa PM kake mi chiana ki mi konching jui ki to mi kon ba karma chulu bele lo ni ki bera mi ni ki kon ento kon ma ki tere ya chuli ba ki lim ma ki tere ya chuli ngaro ko rom njeri wa ko arwa tien exactly ene rom tie Emyooga ki PDM gini ko arwa beru pe PM yo ma ti ma ki titi kwede
pitika nan lok anyway nan pur kitika te kere ne ron be lingo ni chwe jingi jabi rio dak mo anyway tama me ga kanyu wani ket pat ko ni in be ki ker me chalo tammi inamba chimpa me gwa ron be share social media pages wa me Facebook ke Twitter wati okono kilimo wane wanlo TV